Ивана Дудаш zo Zruskого Керестура хвильково председателјка туристичного здружења у тим месеце, але не буде ище длуго пре приватни обовјазки пре котри нема часу пошвецит ше теј роботи келju треба. Претоше у тим здружењу обчекују кадрово пременки. Почало ще з роботу і крашне то ішло, лjem ще teraz došlo do problemu, že všetko spadlo na pár osoby, котрі попри своїх приватних обов'язках не мають часу робити, волонтирати у jednym nevladovým združenju, де робота по змені плацена. Na žaľ, taкі обставини. А з другого боку позитивне то, že naiste prišlo do jakýšik ekspanziji turizma u Valálji i vše već ще приповеда o tim. Понеже пременки известни по словах нашей собеседници, у наиходзацим чаше потребне розробити стратегiju rozvoju turizma u Valálje. Postoji šansa, že on dostihne jeden vekší úroveň a vecka jedno turističné združenje so s jedným členom, lebo so s 2-3 členami nehodno podniesť také aktivnosti. Прето у наиходзацим периодзе, jak квари Ивана Дудаш, највекши спокуси буду организацијни пременки и активнејше уклучување младих до туристичного здружења.